wopa ɗo firo muɗum ha yewdi on firo yani fan no ne wori na ɗum woni tafsir o hanifan komi oñiɗo min ibrahima komi oñiɗo hanifan ko wanno kalima on arino e fi makko nokku go ka maana on ɓurata nangude nde tawno tun hanifan ko wonde haalde fi mum kon ni fi ɓuura gandal desa taw sa janggal taw andata hay tafsir andata hay ko Allah subhanahu wa ta'ala yewta sa anda ko wiyete nahw anda ko wiyete sarf anda ko wiyete balaga kono anda e tafsir am so wonara longina tafsir on ɓe karmo ko ma fira hunjoɗa jentoɗa karmo ko ma woni wiide kon hunjoɗa ɗum ɗon kono si tawi ko ya andu maana aya on tigui ko firi kon jangay ɗe gande ɗo karmo koy ko par ce que kalimatu hanifan on kaka o yahoyno yeeso ko ɗum ɗon jiɓata profanɓe ɓe mutaki e alluwal ɓe kamɓe si tawi a jangali ɗe windanɗe haray si wopiti seeɗani ko andunoɗa ɗon no wayi ɗo joni wa neɗɗo andirɗo nokku e tawi mande ɗon ko otowi korowi woni mande ka kotam ama sara hoɗi ɗon ko ha ɗon wandi ñande o ari o tawi otowi korowi tawa ɗo o peƴƴa yeeso hara luttiyama jere ko noon fi tafsirji woɓɓe goo wayri koɓe jonnaɓe consume kon si wopiti danni alay mana o yeeyi ɓe anda ka ɓe ɗaɓɓitira e harale sifa ɗum hino e nder alqur'ana wonde no sansodira hay konguɗɗin si tawi an andugol maɗa an kala ko karmu koye ma wino ma sabilun ko lawol an ko aɗon joguiɗa a janggoyi toon ha hewtoyi toon ka windi toon ma alal muhsinina min sabil fewɓe kelɗuɓe ɓen moƴƴinoɓe ɓen ɓe martaba mum feƴƴi iman feƴƴi islam feƴƴi iman ari hisan Allah yi ɓen ɓe ala lawol an noon ko mandiɗa ko karmo koye ma wino ma sabilun ko lawol andi ara heeɓi haaju hara ɗon lawol ngol ko felore e suratu tawba ɗon sabilon ɗon ko felore wiya na lawol wiya ma alal muhsinina min sabil jon noon ko ɗum waɗi si wiɗen wiyoɓe wondema alladi fatara samawati wal arda hanifan taguɗo kammuɗe jeeɗɗi e leyɗe ɗen jeeɗɗi hanifan no ne wori na no ne wori hanifan komi oñiɗo min ibrahima mi fewtini yeeso an kon on taguɗo kammuli ɗi jeeɗɗi e leyɗe ɗen jeeɗɗi e hoore komi oñiɗo hunɗum bi mana dennanagal ɗi sanamuji ɗi ben makko e yimɓe mum woni rewde kon ko ɓe wonɗe ɗaɓɓirde kon fuu ɗi fof majji e kala ko wona Allah kon fof ko wona aqida selluɗo ko wona tawhid ko wona ko Allah faala kon fof o moɓinir ɗum fof o andi ko kañum ni o oñi o hucciri to o jokki Allah tun on faami koni mana hanifan on ka ko ɗum Allah daali ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min almushrikin mana ko faamu kalimatu hanif o ari ɗon ka mana ka ɓurata famade ko wonno ko oñiɗo e ko boni kon hammirali e ko bone wonton e musliman jebbilaniɗo Allah subhanahu wa ta'ala o jeyaka e sirkoɓe on kalimatu hanifan mo ara hara ko siha jam'u hara ko jam'u joni wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina gandal ko donc ɗum noon waɗi si artugol en inna rabbaka hakimun alim wa tilka hujjatuna ataynaha ibrahima ala qawmi bi mana nde o ƴettuno on décision ɗon ka wonɗa ɗo wo woni haqiqa wonɗa ɗo wo a nangodirta joni wa hajjahu qawmu yimɓe makko ɓen kisan dari wi ɗum no marta woni nangodiral woni noone haare ɗon ha gasi Allah daari wa tilka hujjatuna o gañagol makko ɗo hay goto wata folude hara Allah ala to wa man nasru illa min indillah
tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi bimana ko ngal polgal ɗo ɗe doole ɗo o dalil ɗo woni komin okki ibrahima e dow yimɓe makko ɓe narfa'u darajati man nasha meɗen ɓantana darajaji mo men faala ɓantande daraja inna rabbaka hakimun alim mo wonali hakim wonali alim watano gara gañade on kombaɗo wono woniri noon mo wonali alim wonali hakim o wata kadi hollude goɗɗo saggitude goɗɗo ko honno wondore moƴƴintinte donc ɗum waɗi si wiwɗen Téléma Senghor fi gandal ngal ɓure maggal on no jokkodiri e ko ngal woni kon kangal tigi taw si woni ɓure noon ɗaɓɓugol gandal ɓura ɗaɓɓugol gandal ngal no feppodiri taw e ɓure ko wona ɗaɓɓede kon taw jon noon faalaɗo ɗum ɗo ko tawata hay Allah subhanahu wa ta'ala no sifitori mo yewta en fi gandal makko ngal seeɗa e kattane gandal makko ngal seeɗa ko andi kon ha gasa o wiya enen noon hay gotum e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala o daali ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a arten ɗo ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum kanko bajjo seniiɗo o himo andi kala ko hikki yeeso maɓɓe kon fof c'est à dire ko feƴƴuno kon fof ko wanno kon fof ko waɗuno kon fof aɗo en tageede aɗo en moƴƴineede ko feƴƴuno kon fof kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi ɓaawo kadi en tageede arden ko feƴƴata kon fof kanko bajjo seniiɗo o himo andi ɓaawo kadi nde feƴƴude yawɗen fewta e maayi e lutta ko wontoyta kadi ɓaawo ton kon fof himo andi ɓawti kadi ñande immintina ɗen dari ɗen yeeso makko kañum kadi ko feƴƴata ɗon kon fof kañum kadi kanko bajjo seniiɗo o mo andi ɓawti nde ñaawa ɗen woɓɓe naati aljanna woɓɓe naati yiite après ko wono yeeso ton kon kadi himo andi karum koye ono andi dey piiji tawi noon andugol makko ɗum ɗo c'est à dire ko andi ado wadde fof muɗum classonama o andi enregistrama windama c'est fini ɓuri al amdu kanko bajjo seniɗo o andino ɗum ɗon fof muɗum fof lanni gasi amma noon enen kadi o haali ɗon fi enen kadi ko anduɗen kum wala yuhituna bi shay'in ɓe wawata huɓidade hay si taw no wonno tun shay an hara ko shay an wonno harayno no fanɗi naafere kadi bi on ɗuyti shay on noon kadi Allah ndaari hay shay on tawi no ɗuuɗi o waɗi ɗon bi yo ɗuytu kadi shay on bi shay in ba on ko ɗuytuɗo ɓe wawata huɓidade ko ɓuri fanɗude e hunde ko ɓuri fanɗude e hunde ɓe wawata huɓidade wala yuhituna bi shay'in min ilmihi e gandal makko ngal e ko andi kon kanko Allah subhanahu wa ta'ala illa bima sha sina ko yiɗi yo ɓe andu kon kadi si wona bir ko o yiɗi kon yo en andu ko ɗum ɗo woni hakkude men e makko Téléma Senghor ka gandal ɗen battodiri gandal mo andi ko andete kon fof enen hay ko ɓuri e fanɗude ko andeten e ko andi kon ko bir ko faala ko jaɓi kon hara kadi ko seeɗani kadi on andi ɗon kadi e on aya ɗon ka sort Baqara ka ayatel kursi ko ɗon taƴa ɗon kadi kanko bajjo seniɗo o sifitori gandal ngal mantori ngal kadi kanko bajjo seniɗo ko ɗum waɗi si o wi wondema kala ko wiyete korto karta gundoji ɗin ɗi fof majji none majji no ɗi wayi noon ɗi fof majji e arsikaji ɗin e piiji ɗin fof e programme ji ɗin fof kanko jogui sabijje mum ɗi
wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Donc kadi gente ko ya'lamu ko andugol fi gandal, ya'lamu la ya'lamuha. Al-ha'u ta'udu ila mafatihil ghaibi, la ya'lamu hadhihi al-mafatih illa hu. Siwana kanko anda, siwana kanko tung andi e mana. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Himo andi ko woni kan jordi kon, ko woni kan jordi kon pop ka aduna do o planète terre meden nde hodere wiyetende leydi ko piiji ɗiɗi nde mari ko wiyete de continent kañedi océan. kala ko wona ndiyan kon fof ko barre wiyete, ko continent wiyete. Kala ko wona barre kon fof ko bahar wiyete, ko océan wiyete. C'est à dire nokkel ɗiɗi habiteteɗi e mum composé ɗi planète terre on kon, kala ko woni ka hoore jondi kon fof mo andi. Kala ko woni ka nder baharuji kon fof des océans kanko bajjo seniɗo o mo andi. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Ɗi océan ji mon hommo andi ko espèce ji milliard ji jelu, bolle muɗum e gilɗi mum e liƴƴi muɗum e noobi muɗum woni e nder ɗi baharuji. Kañe noneji kulle e noneji leɗɗe kadi façon ji ko woni nder ton, parce que faune et flore no nder ton nder baharu. O wi ɗum ɗo fof kanko ma yiye wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Badali wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Kakol taƴata sona mo andi. Ko milliard ji leɗɗe jelu woodi e nder addan, par exemple la forêt d'Amazonie, ɗon forêt ɓuri janɗude mawde e nder addan, forêt wonɗo Brésil. Des milliers des arbres, millions ji leɗɗe e milliard ji kakeli. Ɗum ɗo fof e kakeli ko woni e nder aduna Allah fof kakol tettotako sina mo andi ngol tettade. Anda wawi andude ɗum. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard. Wana abbere wonde ka nder niɓe leydi ley gabbun ko kunni nder ton. Wala ratibin wala yabisin. Min ko ngalɗini me ayan wona ko Allah andi ɗum ɗo kon fof kon. Ko ngalɗini me ayan ko tawi kon ɗum ɗo fof muɗum enregistranoma wonino e deftere wondema waɗay. Wopata sanga ka windaɗo. Illa fi kitabin mubin. Si wona ɗum hino e nder deftere ɓangunde, na deftere nawi'ol ga ɓaleri ton, nden ɗon nde henti nde laaɓi pos. No natirɗa e systéme on tappuɗa fof muɗum présente to yalta. Fi kitabin mubin. Systéme on noon ko kanko jogui. Ɗum haɗi yiye ganden. Ɗeɗo ayeje fuu ko ayeje ɗe kanko bajjo seniɗo o sifitori gandal. Ha himo yewta fi meɗen, enen ɓiɓɓe adama ɓen, ko wannon ko tagi kon fof ko ɓuri okkude gandal ko ɓiɓɓe adama ɓen. Enen ko ɓuri okkude gandal ko tagi en ɓuri jinnaji ɗin gandal, joggol gandal. Ko ɗum waɗi noon ɓa okki en gandal en ari ha e niveau ko falɗen nadde e surface ji makko go, wi attention taki nabuy heɓu ɗon. Wa yasalunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa qalila. Dali ɓe landoma wi wonki kono goɗɗo ɗanorta, so ɗanike kon to wonki ki yeehi kono ki artiri. Non terteɗo se naati on domaine ɗon en ari ɗo e aya Qur'an ƴettanayi en tango walayno ɗen kon. Par ce que se wi en décorti ko aya ɗo ka suratu Zumar, Allahu yatawaffa al anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha al mawt wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma. On aya ɗum aɗa e waali ɗo.
parce que senndirgol taw hakkunde tawaffa e mawte ɗum konnuge mum woni mayde tigi parce que na kala ko woni yatawaffa woni mayde woni wargol no ton ara ko wargol qul yatawaffakum almalakul mawt allazi wukkila bikum hatta idha jaa ahadakumul mawt tawaffatuhu rusuluna donc kalimatu tawaffat ko wargol wa hum la yufarritun kono wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar donc kadi ko maygol ala no ñan ala no mayino ɗum ɗo fof ko e nder ɓuure gandal ngal ɗum ɗo fof sendidirgol ɗum ɗo fof ko fii ko wonɗen haalde fii mum konni si a janga a wata andirde ni a wata sendidirde ɗum ɗo ni so tawi a janga sa wakkaka gandal wata wonde mustahil haray programme ma no jiiɓodiri haray programme neɗɗanke on no jiiɓodiri si tawi o janga ɗe ayje ɗe yoɗɗen ɗo fof ko sifaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala sifitori gandal ngal ɗi tawata emo associé yoga e jeyaɓe makko goo ɓe okki gandal e fiyakoyji goo mawɗi ɗi tata ɗi hertani hoore makko enne kono woɓɓe gono toon okkaɓe ɗo wawi andude woɓɓe gono toon okkaɓe gandal ɗo wawi andude sifa ko yewti kon fi yimɓe ashabul kahf ko ɓe jelo la ya'lamu iddatahum illa qalil o wi anda ko noɓe foti si wona seeɗa ɓen e yimɓe ɓen e hoore bimana mo wi wondema ko kanko subhanahu wa ta'ala bajjo seniɗo on andi o wi ko wona wolede ko o wi rajuman bil ghaib ko buga ɗum e ko niɓɓiti ko addi haqiqa mum o wo ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi kañum kadi anda no wawi kadi andude kadi ko ɓe jalo e jeeyaɓe makko kono o wi seeɗaɓe ni seydna Abdullah ibn Abbas o wi ɓen seeɗaɓe Allah wimo tawa e makko wonde mo inna haray mo yewtude bi maana fi hunde hawnide mettude fi andude ha gasa o hertinana hoore makko o yewta yoga e jeeyaɓe makko en noyɓe ɗo kadi no wawi andude da la ya'lamu ta'wilahu illa Allah anda ko piro ɗum ɗon si wona Allah wiya warrasikhuna fil ilm e tutiɓe kañum kadi e gandal ɓe karmogoɓe goo no wi wondema won wawɗon ko wawla attufaɗo e Allah subhanahu wa ta'ala no woodi kadi ƴettuɓe bi mana warrasikhuna fil ilm ƴetti fuɗɗore warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina mana kamɓe wi jomiraɓe tutiɓe e gandal ɓen par ce que ko tutiɓe e gandal ɓen kañum kadi ko gando on wawi andude domaine anda ɗum ɗo mi na gueɓal anni sa jangga andata a natay toon ko sa jangi anda mi hewtanal ɗum ɗo sa jangga ukkoto o wi janguɓɓen kamɓe ɓe andi ɓe hewtanal ɗum ɗo kono ɓe wiyay ɓe gonɗi ni fof ka joom maɓɓe ɓe jangga ɓen uno nder toon lutta si tawi kadi wawon atfama e Allah no wawi wiyede kadi tutiɓe gandal ɓen no wawi andude ɗum ɗon kadi e donc ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe si wuɗen ko woni kon e ɓuure e fi gandal ngal e ɗaɓɓugol gandal ngal ɗum hino mawni yoni en si tawi en artiri telemma sengo ka diina telemma sengo ka diina en artiri ko honɗum e ɓuure gandal ngal jogii yoni en ko e tawde nde ɗo deftere Allah subhanahu wa ta'ala mawnde teddude ɓurde defte tippinaɗe ɗen fof ko defte ɓuygo tippina par ce que so daari ko al bidayat wan nihayat libne kathir deftere makko ne kamo jallada arano annabi adama alayhi salam ɓay o heeɓi duuɓi wulure o nawni o andi o maayo woni ɓiɗɗo makko mo heɓilno mo prépare no fi lontal ngal on dartinnomo defte 50 tippiɗe defte 50 ɗe Allah tippini ka programme adama taw annabaɓe guluji temedere guluji noga e nayo hino e nder programme o si tawi annabajo ara noon defte 50 tippiɗe dartinama ɗen wawi ande ko defte jelu wi ka Allah
fi kala buyno sikka ko defte tippiɗen ko tawreta linjila zabura e qur'an ko ɗe nayi aya en no ɗuuɗi ko ɗo asimo inna fi zuburil awwalin reeri aramɓe inna hada fi suhufil ula nono jeeya e ɗereeri adiɗe précise seeɗa suufi ibrahima moussa wona wiigol wondema e mandeji makka ɗin fof koko allah sifi ɗon kon inna awwala baytin wudi alinnasi lalladi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun hino toon mandeji ɓanguɗi laaɓuɗi maqamu ibrahima est ce que ko maqamu ibrahima on tu woni ayatun bayyinatun ton wa kadhalika inna hada la fi suhufi l ula suufi ibrahima na suufi ibrahima moussa tu woni suufi l ula mais ko précision fi famingol ɗum ɗo fof ko mon wolde kom fof koye nder fadlu gandal ngal woni o noone fensitanguji ɗo koye nder ɓuure gandal ngal woni ko jeeya nder ton ala ko foti e gandal ala ko foti e ɓuure ko woni e gandal ko wata ko e ɓondinade jon noon e nder ɗen defte ɗe allah subahana taala tippini ɗuuɗuɗe ɗe fof majje ko ɓuri mawnude ko ɓuri teddude e majje ko nde qur'anare nde qur'anare par ce que ko fiyon ɗum wasi nde ɓuri mawnude ɓuri tedde ko nde résumé ko ɗum wasi qur'ana wa muhayminan alay dendanangal defte tippiɗen pop ko woni e nder majje kon fof hino e nder ndeɗo kañum e kon woni e mayre kon kañum kadi e tawde kayre kadi wonde goo sabbaka ma nde wawa jogagol adna on ha ñande gooto fangal wutta ko par ce que so yiɗi assemblée nationale ji watteɗi o député ɗuma taw sikko maire waɗi députation ndey ko ma loi ji voté fi mandat après ɗum ɗon kañum kadi jooɗe kadi voté fi mandat kadi arowo yeeso si darike tum loi ala haray pays on ko république on ko hoore nde yarata joni noon imaginez vous deftere nde tawata kayre mandat mayre on ko ha ñande gooto fangal wuttata fopp hino nder ton loi ji ɗin fof no nder ton ta change ta ɗo way andude ampleur mawnugol gande ko soomi e nder nden wasi allah subahana taala o daali fi mayre no mawni fi mayre hino mawni ko so wondiri mawnugol mayre e teddugol mayre fala uqsimu bimawaqii nujum innaha la qasamun law ta'lamuna azim innahu la qur'anun karim mi wondiri e lelorɗe mi wondiri e lelorɗe koode ɗe c'est trop scientifique ça parle des planètes ça parle de la géographie mawaqi en nujum innahu la qasam wa innahu no nde wondore won c'est-à-dire taguɗo on si wondiri tum haray no hulɓini si allah wondiri naafere kadi si tawi wondore ne o wondiri nen kanko tigi o wi wondema nde o wondiri nen de na sama kalare wa innahu no nde wondore nde mi wondiri ɗo la mi wondiri zati am min allah kadi qasamum enele ɗum ko wondore law ta'lamuna haray ɗo ganduno nde wondore on tawayno azimun ko nde mawnude fala uqsimu bimawaqi'i nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim ma jawabul qasam ko honɗum on ɗum woni jawabu wondore nden ɗo telema sengo ka balaga si goɗɗo ari ɗo joni wi billahi wallahi tallahi billahi wallahi ta haray fof no huuli kon ɗum o wolta koye ɓe arani en ko parñetere ɗum tippade ko honɗum alay fof no jiɓɓi taw ko honɗum taw ay wondore ari jawabul qasam on no sabba joni noon ma jawabul qasam fala uqsimu bimawaqi'i nujum wa innahu la qasamun law ta'lamuna azim honɗum o wondirani innahu la qur'anun karim innahu no nde qur'anare qur'anun ko alqur'anare karimun teddude jon noon ko nde mawni ko nde teddi kon fof nde jogii simoje 114 nde jogii hisbaje 60 nde jogii juusu 30
nde jogii aayeje ɓuri guluuji ɗiɗi aayeje ko nde jogii kon si tawii ɗeeɗo fof ko adii tippaade e mayre ko fii gandal ko fii gandal adii tippaade e mayre fii gandal aya adiiɗo tippaade e Muhammadu o ko aya gandal tawi noon hadafu tippagol qur'ana o hadafu neleede nelaaɗo hadafu annabaɓɓen ɓe dendanagal nelaɓɓen ɓe fof maɓɓe ko ɓe nelira ko fii holɗum ko fii yo Allah ande o wotindinne o rewe kanko ɗum kono tawi na ɗum ɗon adora mission annabaɓɓen fof ko fii yo Allah wotindinne kanko tun Allah daali yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi ala man yashau min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun mission annabaɓɓen noon Jibrilu no tippoda e wahay on e dowɓe Allah cuɓi ɓen e jeeya makko ɓen ko annabaɓen no si ɓe hendike wahay on ha gasi ɓe heeɓi stati annabi mission maɓɓe on kon ɗum la ilaha illa ana fattaqun reweteɗo o ala siwana min hulela min ɗo woni mission maɓɓe ko ɗo si ɓe fof maɓɓe ɓe waɗa ngol konngol ani ibudullah wattaqu wa ati'u annabaɓen fof woli ɗum kono hadafu on waali to adora fii gandal par ce que ko gandal ngal addata on tigi ɗon ko gandal ngal addata on tigi e wotindingol Allah rewa mo kanko tun gandal ngal tun wawi mo addude ɗon no daali innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama ko hulata Allah subhanahu wa ta'ala kulol ngol o faalangol kulol ngol o ɗaɓɓirimo ngol ala suusuɗomo goy wonɗo wo wonɗo si tawi tum parñitike moƴƴa karmo ko en o hulay mo andile wona américain ɓe ɓen watta farñitere wona Biden watta farñitere wona Poutine watta farñitere wona professeur watta farñitere ɓeɗo aussi pensam ɓe yeƴoto wawi haɗa ɓe andi ko Allah iwri ko ɗo waɗi ala suusɗomo ko hulatamo kulol ngol o faalangol telema sengo ka dewal al ulama u janguɓe en ɗum ɗo tu yonani en ko tumbidiri en ɗo konka jako ɗum ɗo mi wolayno min na salli ala Muhammad mi tongi en ɗo ko par ce que si tawi ko taggira ɗen ko fii rewgol Allah mo rewi mo naati aljanna mo rewali mo naati yiite no woodi ɓural ɓuri naatugol aljanna no woodi ɓural ɓuri daɗɗugol yiite naata aljanna so wino wondema ko hulatamo kulol naadowol aljanna ngol woko ganduɓe jako ɗum mi wolayno gaynen ɗo innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama'u ko hulata Allah subhanahu wa ta'ala kulol ngol Allah subhanahu wa ta'ala sabbori ɓe ngol o weltorta welo mo non ngol sabu ha o danda ɓe yiite o naada ɓe aljanna o wi ko janngoɓe ɓen tun gandiɗuɓe ɓen tun hulatamo ngol kulol ko ɓay noon ko gandal ngal addata e ngol kulol ko gandal ngal addata e ngal peewal ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala adorani taw aayeje ɗen fof gandal ngal taw no si tawi aaya adiɗo tippade o Allah daali iqra bismi rabbika alladi khalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Ndare une série de versets qui parlent uniquement du savoir et de la quête du savoir et de sa pertinence. Anawi jang iqra jang bismi rabbika alladhi khalaq bimana wi u bismillahi janga wi u bismillahi janga ɗo ko wi'a yo jange kon wi'aka ko ɗum ɗo an ko wi'aɗa ko ya jang ɗum wi'aɗa li ce qui est lisible ici
et indéterminé. C'est-à-dire ça parle de l'ampleur, de la grandeur et de champ d'action élargi du savoir. C'est-à-dire aya on o udditu damal mulanangal fi gandangal e dame gande den no de wa'i wo no de sifori non haka de yaw haka de hattoy don sokaka fermaka jang nak wi jam iqra nar ko dum do jangata nani mako dum do jangata go wi ma ko ya jango iqra ko paske jam khairan e afiyatan on e moƴƴere adna lakaram fof koye nder on jannguɗo woni rasul ma jang iqra bismi rabbika alladi khalaq janngu fuɗɗora inde jooma maɗa o on taguɗo e nder aya on ɓay ka wonɗo janngude ko wiyaɗa ya janngu kon goɗɗum yaltiti nder ton a ɗaɓɓitata ɗum kon ɗum wiyete bismi rabbika alladi khalaqa a wata ɗaɓɓitude rab inde jooma ma on taguɗo no moƴƴi awa mi janngay goy kono miɗo humpa on ɗon janngay kono miɗo humpa on rabbika alladi khalaqa o ko hombo woni on goɗɗum nun e ko janngete kon yaltiti ɗon e ko hana janngede ɗaɓɓite kon ande qra bismi rabbika alladi khalaq on taguɗo le mot khalaqa kongol taguɗo on ça parle de l'univers yani hadal kawn ɗum ko o tagi kon ko Allah tagi kon fof muɗum champ d'action e ko jangete kon fof ko ɗum waɗi simi inni eɗe ayje mi haalino ɗum neeɓi e conférence jam buy minni wondema kala ko janga kon fof ka hoore leydi ɗo e ko jangete kon fof no e nder ɗen ayje ɗon woni mathématique woni chimie woni anthropologie woni géographie woni histoire woni philosophie kala matière ji jangete ɗin fof woni sharia woni tawhid aqida fof muɗum kala ko jangete kon fof no e nder ɗen ayeje iqra bismi rabbika alladi khalaq parce que ko tagi kon fof muɗum kammul ɗin e pelle ɗen e leyɗe ɗen fof no naati e nder muɗum iqra bismi rabbika alladi khalaq khalaqal insana taguɗo neɗɗanke taguɗo neɗɗanke mana est ce que neɗɗanke on tawaka e nder ko tagi kon neɗɗanke on tawaka e ko Allah tagi kon no tawa ko no sappimo ko parce que ko goɗɗum e ko Allah tagi kon kanko e ko lutti kon naaɓe gore khalaqal insana on taguɗo neɗɗanke min alaqin immorde e heɗɗere ƴiƴam maɗum e ko siŋa ɗo yoga e matière ji jangeteɗi par ce que biologie on yalti e nder aya on e nder biologie on embryologie o yalti e nder aya on wiyete ilmul ajinna c'est à dire gandal esprit ngal kono tagaɗo moƴƴinira huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al ard fa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. C'est pas une tautologie, c'est pas le mot qui manque au Seigneur pour encore réitérer le mot lit, c'est pas sa pertinence. Et encore une nouvelle phase de la quête du savoir et notre champ d'action du savoir. Ici qui est axé
qui est axé, n'est-ce pas, à la grandeur divine et du monothéisme. La première phase du mot al-insan parle de l'homme dans sa dimension biologique. Khalaqal insana min alaq, iqra jàng wa rabbukal akram. Donc ni firete iqra jàng, iqra jàng, iqra ko jàngu, iqra jàngu yo ko waɗi noon ko si a jangi si anda wa rabbukal akram ko joom ma ɓuri mawde. Sina ɗum haray piiji buyno ɗo poɗoji ma sikkay ko ɗin ɓuri mawde, sikkay ko dala ma ko héros, ma ko wonugol ministre, ma ko wonugol président de la république, ma ko wonugol wondema sa ñittike e leggal ngal yoore mo jabbodirɗa o wullete ɗon janggo. Sa janggali a sikkay ko ɗum ɓuri mawde. Sa jangi tawa Allah no e dow ɗum ɗon fof, kono ko sa jangi si anda ɗum. Iqra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam. Ndaari Allah subhanahu wa ta'ala ko wi kon ko kanko ɓuri mawnude, ko kanko ɓuri mawnude, ma aussi fo goɗɗum ko mawni ko holli ko kanko ɓuri mawnude. Min min Moussa Taybou ɓuri lagine ko gandal min lammadi doctorat ani mami holla goɗɗum ko mi wi kon ko gonga. Min ɗum jogui doctorat e sharia andine jaako gonga. Adi ɓawi wa rabbukal akram ma wola goɗɗum ko holli ko kanko woni akram, tawi ko ari ɗon ko allazi allama bil qalam. Ɓenda son fami kon fala wiide ko ɗum famde moƴƴa. Piwata goɗɗo go ƴettoy komi haalɗo ko en usta tawi kamɓe tigi ɓe mari doctorat, kamɓe tigi kamɓe wooli meyi o mi ala doctorat. koye misal ko wiyete balaka kon iktibas, c'est-à-dire ƴettugol misal adda yewtere ni fiyo faamu. Allazi allama bil qalam, allazi on allama bil qalam bi mana iqra wa rabbukal akram. Jangu ko sa jangi si anda ko joom maɗa ɓuri mawnude. Allazi on allama bil qalam bi mana andinɗo karambol, andinɗo karambol. Allama al insana, andinɗo neɗɗanke o daari fof mum ko allama ka no wodinole piiji mawnuɗi ɗi Allah subhanahu wa ta'ala wawno wiide ɗo wondema kanko hollata kanko ɓuri mawnude. Kanko woni jon arsi on, kanko tagi kammulɗi jeɗɗi, kanko tagi leydi ndi, kanko saƴinta ndiyan ɗan, ɗum ɗo fof nano mawni. Kono ko allama to woni wolde koye iqra wa rabbukal akram alladi allama bil qalam allama al insana ma lam yalam. Andinɗo neɗɗanke o ko anda, andinɗo neɗɗanke on ko anda. Donc ɗum ɗo kadi no tindini wondema gandal ngal kanmo koye ɓuure mum wata ko sifaade, ɓuri mum wata ko Allah okkinela ɗon ko fof ko ɗum ɗon o wi torola yon ɓeydane. Allah wi yon ɓeydane wa qul rabbi zidni ilma, wa qul wi'u ko Allah wi o wi'ugoy kala ko o duwoto yo watto ɗum ɗon noon to accu ɗum ɗon ɓawde. Wa qul wi'u rabbi jooma zidni ɓeydanan ilman gandal. Okkaɓe gandal ɓen fof ɓe welton ngal ɓe taw ngal yoni. Dare annabi Suleyman e annabi Dawuda. Dadi wala qad atayna Dawuda wa Sulaymana ilma. Gonɗi men okki Dawuda e Sulaymana gandal. Wa qala ɓe wi alhamdulillahi alladi faddalana ala kathirin min ibadihi almuminin. Mi yetti Allah on ɓurnuɗo men e dow ko heewi e jeeyaɓe makko gonɗim. Ndare ko andi c'est-à-dire ɓural ngal ko mawni ko hakkunde ɓuraɓe ɓen. Sa tawi mi alano sa tawi gandal
timi yeyi ɗo mi ari e communauté yimɓe ɓe tawata taliw hay goto anda sa windi ali foti wande juuɗe ɓe wata jangol sa windi aɓe wata jangol somi jooɗiki hakkude ɓen ɗon mi inni lan hollude gande komi gando tanmo ko en ɗon andota ko ɗon haray andota ko si tawi noon wiyaɓe jomiraɓe gande fof min fotto yaasi mi o yama toon wiyama awi kanka ɗo tawano ɗo ɗum ɗo yalti haɗa ɗon wawi wiyede o sa tawi no mari gandal ma hara karamo ko ɓe jooɗike e tabal o sa tawi ɓe ƴetti ɗon kanko woli ko nani annawi ko yani tigi tigi on tata hara ko maka ko no ɓendi ko ɗum waɗi si annabi Dawud e annabi Souleymane wi ko faddalana ala kasirin min ibadihi al muminina andi ɓen ko towɓe daraja koye ɓe distingui e muɗum yani gandal ngal ɓe okkangal ko tawi kon ɓe wawi heɓude teddugal e ɓural e dow jiyaɓe Allah kelɗuɓe kadi ko ɗum waɗi si wiyama minal muminina rijalun andi si tawi minal muminina tigui ɓen ɗon tigui minal muminina ɓenna worɓe noon si heeɓike ɓen ɗon kadi rijalun kadi andi ɓennayi parmi les stars il y a les stars n'est-ce pas parmi les stars il y a les stars star ɓe ɓen fof si moɓodiri si yurnitama ɗon star ɓe yalta e goye ɗon ta ɓen ɗon no ɓuuri ɓen star ɓe wonɓe ɗon minal muminina rijalun alhamdulillahi alladi faddalana ala kathirin min ibadihi almuminin mi yetti Allah subahana taala on ɓurnuɗo men e dow ko heewi e jiyaɓe makko gonniɓe men Allah daali wa warisa Souleymanu Dawuda wa qala Souleymana roni Dawuda ɓay ɓe makko feƴƴini o roni gandal ngal e annabako mum e piƴƴinin fof o wi ya ayuha nnas علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين أو يكون يويمبه منن دي من أكاما علمنا منطق الطير من أكاما هاي كتشولي دي يوتتكم حالة كتشولي والتتكي من أكاما مدن نانا كتشولي دي والتكم مدن نان تندرا كتشولي meɗen andi si colli wi on belkejan meɗen andi si colli wi on jarama menen meɗen nana ɗum enen nanay tun firgu farga colli ɗen sikka ɗum ko firgu farga ni tun wiyen tun en nanali wona ni je colli wolay woni kono ɓayen nanta donc annabi Dawuda e annabi Souleymana kañum nanayno jolli wolta علمنا منطق الطير منين كتولي ولا تكو من ننيدم من ننا كتولي ولا تكو وأوتينا من كل شيء من أكام كلا هون كو باسكي ستاي أهبي غندل سي أهبي غندل سي كاري كونو مانكيرنا أري فوسا مانكيرك سي أهبي غندل قال هبي كتاكو غونغ قال هبي كي أري فوسا مانكيرك علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء كم بيو يبوس بنانينو كو وولاينو هاي كو كوندولي وولتا حتى إذا أتى على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها النبي سليمان عليه السلام كل كوندولي wolta fulmi woli onani hay awa jodda hande ka Souleymana memmi ke yo e sori be mum ben jode don o munca e on joni hara be andali onani ha gasi o musi fatabassama dhahikan qawliha musi ko bimana ko kondolingi haali ko o musi ha gasi o tawi ɗum ɗo
nanugol ɗum ɗo nanugol ko kullu haalata famodira e kullu ngal gandal ɗon ko nema Allah molanaɗo ko ɗum waɗi si o tawi yo yetto Allah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Quel président, quel roi. Lamɓe goo si tawi état major ji ɗin fof kamɓe jogii, gendarmerie on piiji ɗin fof, armée de terre ɗuma fof kamɓe jogii, doole heɓi ke ko ɓe wi wo marsi ɗo ɓe wi Allah jarama ko okki ɓe ɗum ɗon fof kon ko ɓe wiyata liɓoyeɗa ware oɗa halke oɗa bonne ɗum ɗa ɗo ɓanna biniri. Kono oɗo kanko ɓay programme o fof marsi ko wi Allah jarama, Allah newnan mi yetta nema maɗa o tawnoran e jihaɓe maɗa moƴƴuɓe ko ɗum roi on wi oɗo ɓay fof marsi kanko. Joni noon ndaare ɗo ko gandal gueri. Joni noon ɓeeɗo buye men no wiye Souleymana no wiye Dawda no wiye ɗum ɗo. Joni noon ɓen kamɓe ɓe nani ko colli wolata, an a nanata hay ko tagaɗo ɗimmojo ma wolata e leydi ndi tawata ko kan haala président o wolata, ko kan wolete ka l'école, ko kan wol langue officielle, a nanata hay kan ko ɗo heɗo venez par là e taw ŋaccidange o dey ɗon andi minanta ko o wolta ko heɓeɗa laggine janɗa laggine président on ko français wolata, ministre ɓen ko français wolata, français jangete à l'école, tawa ha joni a nanta venez par là. Amna boɓɓe goo e yimɓe ɗimmoɓe ma julɓe kañum no nande ko colli wolata ɗum no wayi wa nanugol ko chinois wolata, nanugol ko colli wolata. ɓay sa immi keɗo yeyi cendana men oɓiya oɓiya sa nani ɗum karmo koye ngare a nandi annabi Souleymana goy hay a nandi annabi Souleymana an kadi anani oɓiya yisi coca kono an hay français yaata nanta français a nanta arabe nanta anglais ko wala o iɗa ɗo ɗa hello ɗo futti janjande. Donc ɗum ɗon fof no tindini wonnama gandal ngal jogui ɓuure molnade, ɗaɓɓugol ngal ɗo ɓuural ko ha ɗon hatti, par ce que ko ɗaɓɓugol ɓuural ko ɗaɓɓugol ko ɓuuri mawde kon. Ko ɗum waɗi fotareji Allah subahana taala ɗi fodi en ɗin fof kañum kadi e newendeji ɗin fof ko heɓorta ko gandal ngal. Mo wi en wondema dennanangal ngaluji ɗin fof ka hoore leydi e ka kammuli ɗo fof mo wi en ƴettu ko enen jeeyi. Ya ma'shara al-jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan. Hey kono yo dente jinna e yimɓe kala ngaluji a wonɗi ka kammuli e ka leyɗele ley ton ka baharuji ƴette. O wi o wata noon hendade ɗum sina on janggo. Wana on jang sultan ko doole monanaɗe wiyete sultan no arda e none go par exemple wona ɗi appareil ji yahoji ɗe fusée ji yahoji ka kammu ka mars ma ɗum ka lewru on andi ɗo yo appareil on huɓɓu ha gasa o yaha o hewtoya toon ko réacteur ji boyi moteur ji boyi no woodi ɗow to wingi ha e lawol guin ɗon sorto gongi kadi engage o guin ɗon kadi huɓɓa c'est à dire ko énergie jano molana ɗum fof wiyete sultan ɗum hewtina e ma dow ton ko ɗum hewtino e ma dow ton ko par ce que aya jeɗen aya goto no wawi ƴettude manaji bus no anda aya on aya ɗon ko adi ka sortu rahman ko daroyama dargal wigol ɗon mari ka dogiron kono mo arta kadi ka science nayi ko wi komo taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sun allahi alladi atqana kulle chey o yiya pelle ɗen sikkonɗe dari ɗon kadi ko fi dargal ko pelle ɗen immoto wira few aya je kono goɗɗi tabintini ɗum wa suyiratul jibalu fa kanat saraba faami donc ma ɗum wa takunu l jibalu kal ihnil manfus fo mum ko manaji sembindi o manaɗa ka sorto namdiɗaɗe hollugol wandema ko piidarngal pelle ɗen haalira fi mum ɗon kono ɗen pelle kadi ɗe arta kadi ko adna ga naata ka géographie téléma sengo rotation ko leydi won toon kala sikka ɗum no dari ar no yiilade wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahaba no heewi tew ka Qur'an
no woɗɗo aya mo kala sunna en kejo dallinol to fi ñentigol na laata na ɗum le tippini kala fi waare fi joni ɗaɓɓindigol jonji fi ɗum ɗo e ɗum ɗo ama atakum rasulu fa husu amanakum annu fantahu na ɗum o tippori few yeey ka sotla hasher ko kono hoori jawle ko heeɓi kon ɓeri kono laaɗo jonni o wo jaɓe ɗum kono mo waɗɗire dalil ko heewi kon ka sunna wa kadhalika ayeje ɗen ɓe Allah okkori gandal famugol ayeje Qur'an ɗen woni haalde fin par ce que ɗum kadi ko udditanede ɗum noon kadi hewtago e ha fayda doctorat ma ɗuma sa udditanama tan sa andi donc ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala daali e aya o dennanagal moƴƴereji e nemaji e ngaluji wonɗi ka leydi hakkude bauxite muɗum e kanŋe mum e minereji ɗi ndi fof muɗum e telema sengo ka kammo recherche ji piiji ko wallitorte e domaine ji ɗin fof ka hoore leydi ndin ɗo fof muɗum o wi ƴette ko onon jeeyi kono o wi on memata sina on janggo ko par ce que Allah subhanahu wa ta'ala no haala fi nemaji wonɗi ka nder bahru ɗi o wiyata yahe ƴetto وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه هدية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وغاية سبيا مقول ترى مو ناتو ييتي بوي ناتاي لذلك كانكو التاني او وافو فيو نيام تون en tewɗato heɗo yaltina ton ɗen cuɗari façon kanŋe no nder ton e façon buspiji wonɗi nder ton ɗinta ko gollitorte e cuɗariji e piiji important ta ko labbinta cuɗariji labbaɗi no nder ton Allah dal ɗayi a laaɗe ɗen kan danka mum laaɗe ɗen c'est à dire l'économie maritime e domaine mum on fof batoje gono toon ko recherche kulloy telema ka médecine goɗɗo toon ko recherche leɗɗe goo goɗɗum no toon ko recherche pétrole on kañum e piiji bus nder toon recherche kanŋe on ko ɗen ensemble ɗen laaɗe Allah wi o taral fulka laaɗe ma wakira fi kan danka leydo laana men no nder toon enen ɗo de jasde ton pétrole parce que en janga on fannu ɗon on domaine ɗon en memata ɗum en sendinira hay liƴƴi ɗi ha gandal ko heɓuɗen nafoore baharu ko Allah wi milliard ji dollar yalta e kon fof ko si linguel ngi waɗama maafe tiga ha ko tiga suppu yaɗi liƴƴi ɗo no weeli tawa milliard ji no nder ton ko a wiyano yaw ƴetta baya janga memata ɗum donc ndiyan ɗan c'est une économie ko ɗo ɓenne ministère de l'économie maritime woɓɓe ɗum waɗa e département fof fi wa fof donc Allah le yeetiki en fi muɗum en ƴettu e nder ton donc ko ɗum waɗi fowtere men nen fof ko Allah foti en fowtere konko adna ɗo yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khulika al insanu da'ifa wawi heɓorade o gandal ngal kala o développement fof ko wonɗo yiide ɗe autoroute je highway je ɗumaji fof hino ka nder Qur'an ɗi laawi métro ji fof e o rapidité ɗi o communication ɗi fof pajjino ka nder Qur'an so noon ni Allah no wiya subulan o wiya fijajan kadi faami ko sa yeyi wano a États-Unis yiya ko ɗum wiyete subulan ko ɓeynata kon e street e ko ɓeynta kon highway e ɗum ha laawoy a yeyi laawoy quartier Harlem mi yi lawol quartier ni ko quartier ji Harlem on faami tawa ko ɗi laawi men ɗi annduɗen ɗo waɗi jeego hawtodirte won laawol quartier on faami jon noon fijajan on ko to yiyata ko Allah wiyata kon fijajan laawi janiɗi so nangi highway wallahi mi autoroute Atlanta ko wallahi min no ngal mari 16 voies laawi jeetati yahoji laawi jeetati aroji ko ɗum wiyete fijajan karmu ko en nani ko gandal ngal wawi en addude ɗon ko gandal ngal waɗ ɗum so yiɗo joni goɗɗo no wayno ɗo yawgol labbe a wara inchallah wara minen tori duwa meɗe yaade ɗo labbe meɗe yaade ƴewto ɓe gure nden toon kadi meɗe heeɓi fatunde meɗe yaade ɗo labbe meɗe wayni ko majjere ko sous développement waɗ ɗum na ɗum tracé mo moins de 500 kilométres tawayno hay goto ɗum si tawi métro wal poɗowal 350 km par heure no woodi jonno 400 et quelques kilomètres ɗo e laɓe yona 500 kilo ɗo e laɓe yona 500 kilo joni noon hara métro wal poɗowal 350 km par heure no woodi
ɗon jari ɗo ka waynoɗa ɓeɗo ɗayade labbe tawata e nder 2 heures tan a yewti on waynotoɗa ɗo yo goɗɗo iwru kabele ara ha hewta port e ko anduɗen kon on mbami haray métro wa ngal yeehi labbe arti donc ko nem majjere on sous développement ɓay janggaka métro moƴƴina TGV moƴƴina ko ɗum addi satte en ɗen nafi Allah no falna en satte en Allah yuridullahu bikumul yusra kono toon janggata jannguɓe ɓen ha gasi gollitiri gandal ngal on yusra yawa iyo yeymo toon yusra mo Allah wi on ka janggano toon sa yeeyi yiya yusra mo Allah wi on sa ƴetti talisman ngal Bruxelles si ngal wi viw Bruxelles ko Liège ngal daroto si ngal wi ɗon viw ko Paris ngal daroto viw kanmo ko en ɗolle ɓattodira ara wonno en kaɗɗata arade wonno meɗen laabota Allah yettama muutini jaka e ko yurbi ha majjere donc majjere nen si janggaka suway ndare par exemple wona toon goto bauxite si yeyama je donne un exemple mi andanami spécialiste si toon goto yeyama $50 toon goto on toon goto ɗon anduɗo fi mum on ƴetti moƴƴini wona pradoje 3 ma 4 sorti d'usine ngal kala yeyama $100,000 ndare différence hakkude janggoɗo e mo jangga o $300,000 contre $50. donc hay hettare men nden fowtere men nden ko adna ɗo no joggodiri e gandal ngal no joggodiri e ngal gandal hettare men nden fowtere men nden ko adna ɗo no joggodiri e ngal gandal se jangali e ñamata haaren sa daari ɗo no yimɓe remirta par exemple Laguiné 75% e population Laguiné on ko soppare marena 75%. 75% remani 25%. Remuɓe ɓen tigi e hoore muɗum ko remi ko yona ɗum par ce que si tawi kerimaki marsi ko sa holti ɗon a ñawdike ɗon a ñaami ɗon a soodi ɗon oto a darni ɗon suudu haɗay Allah waɗi barke e ko remuɗa kon so tawi a ñaamu tun a perdu joni noon déjà hay koko remana kon marsali par ce que ɓen e ndungu ngun jooɗike tan accir min ni de nerde men sakum maaro e hoore ɓe remuno koy capanɗe jeeɗiɗo e jowo e nder temedere remi wayi noon les États-Unis d'Amérique ko 3% remi 3% toto yimɓe tato remani yimɓe capanɗe jeenayo e jeɗɗo remuɓe ɓen ñaami ha haari holti ɗon soodi ɗon oto darni ɗon suudu ñammini ɓeeɗa kadi fof mari kadi réserve walliti kadi weelaɓe ko par ce que kala ka wi pensan e nder aduna o yimɓe weelaɓe Amérique aɗa to arde addanaɓe ko ɓe ñaama ko e nder ko ɓe remi kon ko ɓay lutti si ɓe okkori ka tato pette remi andi tatoɓe remir gandal capanɗe jeɗɗo e jowo remir wakkilare e ngal feere ka déjà taw sa yi taw goɗɗo no fokkiti remugol ton ɗo to ha laaɓa poste parfume o haɓɓa dande jooɗo ka tabal itta kooƴe normal yaa remugol ko noon kadi yarete remugol kam en Fuuta ko par ce que a yiyay ɗo kadi goto ne aden goto pet par exemple wanowa wa quartier ji tati ma 4 e nder Conakry remete ɗum ta ɗum ɗon fof ko aden goto tun e machine on woni remuta yaaki ko gandal ngal remi ko gandal ngal remi donc ɗum hay nde fowtare nde Allah subahana taala fodi en ko aduna ɗo o fo alnaka en sattede hay nden e hoore mum en memiri nde wo si en jangi donc ɗum ko hunde nde waɗen faamude joni noon ɗum ɗo fof ko telemma kote moƴƴereji ko gandal ngal addi kon telemma sengo aduna amma telemma sengo lahara en ala juutinde ko wonde oye aya yo ni en innama yakhshallah min ibadihi al ulama ko wulata Allah subahana taala jeeyaɓe makko ɓen mbimana e ko gandiɗuɓe ɓen
ndo yonani en donc ko ɗum waɗi si tawi neɗɗanke on e ñande dargal ndaare neɗɗo marɗo ɓiɗɗo goto hunjiɗo Qur'an hun jagol Qur'an koye gandal jeeya ka déjà taw ko Allah subhanahu wa ta'ala jonnirta diplôme hara ko diplôme mo Allah signata on na doctorat mo jonnoɗa Jamiatul Islamiyya wona doctorat mo jonnoɗa Sorbonne wona doctorat mo jonnoɗa Oxford oɗo ko doctorat mo Allah signi wi jonnima doctorat on doctorat ɗon Allah mahumo e hoore geɓagol gandal Qur'ana doctorat Allah on non kala geɓiɗo gandal alqur'ana o faami o andi manaji alqaji qur'ana nden haray Allah subhanahu wa ta'ala signani on ɗon doctorat la dali bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri allazina utul ilm aldal nde alqur'anare nde ko nde ayeje ɓanguɗe laaɓuɗe pos hiɗe e nder ɓernde ɓen yimɓe okkaɓe gandal ɓe woni utul ilm ɓay ayatun bayyinatun woni fi sudurihim ka ta Allah siidi tani keɓe wonde makko ɓe gandi ɗuɓe sabu andugol maɓɓe qur'ana on e ko nde wi ko joni noon nela sasalamaki ñande dargal neɗɗo jogiiɗo ɓiɗɗo goto petto hunjiiɗo qur'an ɓiɗɗo goto petto jogiiɗo qur'an profita ɗo mi duwano baabe ngan Alaji Mamadou Sigan Soto mi duwanoɓe fi hon ɗum sabu ko ɓe yiɗuno gandal ngal kon ɓe yiɗi ceernoɓe ɓen e karama ko ɓen ɓe kurkaniɓe ɓe yangani gandal ngal kadi Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi e maɓɓe kadi ɓa ñande ɓe timbayno hari jowo e ɓiɓɓe maɓɓe hakkude ɓiɓɓe maɓɓe e taniraɓe maɓɓe hunjiɓe qur'ana ko ɓen dari takko maɓɓe ha ɓe timmi mi profita ɗon mi duwano kadi kala mo baabe mum feƴƴini mi hawtidiri e feƴƴingol baaben angol e yumma an mi toraniki ɓe fof yo Allah subhanahu wa ta'ala hirno ɓe yaafo ɓe danda ɓe letta gabrunaɗo ɓe firdawsil ala naadi dayi en fof nder ton nela sasalamaki ñande dalngal jogiiɗo ɓiɗɗo goto petto hunjiiɗo qur'an o hippete maagewal kanŋe tawa hingal jalbiri wa naange ngen o ɗowte o naata e aljanna joni noon jogiiɗo ɓiɓɓe tato nayo jowo hunjiiɓe qur'an ma hunjiiɗo on ɗum tigi on anndi ɗon alaa ko wonen ga ñande darngal goɗɗo golle mum no daare haa gasa tawe moƴƴere mum to timmi o jonne biye yewnata aljanna o ara haa gasa o fokki o ara haa ka tambuɗe aljanna wala kamɓe wiya ko toon ɗa yaade ɓenne ko aljanna ɓen honto biye ma o woni ɓenne heno ɗo ɓe dara ɓenne way ko gonga do nadde aljanna ɓenne kono yaw ɗaɓɓitana men jannuɗoma on haa faamuɗa diina kan golluɗa golle naadoje ma ɗo addoy on o yaw ɗaɓɓitoya ustad makko karmako makko o adda malayka ɓe wiya ko oɗo natata taw on naata noon so naata ndaare ɓural joni noon sifa wanoa ceernoɓe ɓe anndanɗa hoore ma ta ko guluji ɓe janni ɓen janni ɓen kadi janni guluji ɓe ɓen ɗon janni ɓe janni guluji ɓen ko jelo wippodiroyta e ɓen ñande dalngal wona ko tuma ɓe naati o taw si ɓen ɗon naata oɗo asi qur'ana wi yu'ti l hikmata man yacha wa man yu'ta l hikmata faqad utiya hayran kasira Allah no okka gandal ɓe fo ala okkude gandal kala ɓe Allah okki gandal ta okkiɓe moƴƴere hewnde ɗuɗude tentima noon hannde no o technologie ardiri ni tawa sa wooli konngol gotol e fi dina ko million ji jantoto nde wotere ɗi baraji ɗum fof hay sa waaliɗa ni aray ko an jeeɗi e sifa ɗin piiji fof mo on ɗon janni mo on ɗon janni mo on ɗon janni ɓay hadis on kadi no wiya o ilmun yuntafa u bihi so tawi on tigi feƴƴi golleji moƴƴi ko jokkitotomo kala mo jannuɗa mo on ɗon janni mo on ɗon janni tanke ɓen ɗon no gollitorede ɗi baraji no tawoydema haray fi gandal ngal ngal mawni lahara ɓe Allah subhanahu wa ta'ala andi fi mum ɓe reconnaissa fi mum luttuɓen ko ɓe foro nan ɓe wola si Allah nelamɓe lahara ton noneji tati shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa kanko Allah taw wal malaikatu e malaika ɓe wa ulul ilmi jomiraɓe gandal ɓen ɓeɗo andi fi mum ton luttuɗo mo yeehi ton wolay so nelana ton
e donc sifa ɗiɗo piiji fof ko ɓure molnade ɓure gandal ngal amma ɓure ɗaɓɓugol gandal ngal ɓure ɗaɓɓugol ɗum ɗo fi mum no mawni yoni en ko nala sasam e maaki kala neɗɗo immi naƴet nanguɗo laawol ɗaɓɓere gandal haray Allah subhanahu wa ta'ala newi nonanemo ngol laawol ɗon laawol natugol aljanna e hadis maɓɓe goo malaika ɓen hino weƴƴitana gabitti mum ɗin wonɗo ɗaɓɓude gandal tawa taka ka gabitti malaika ɓen o tippata nde mo ya jangugol gabitti malaika woni ko on tigi tippata nde mo yaha jangugol ɗaɓɓere gandal ngal andi ɓure ɗen wata ko sifade gandal ngal noon ngal kurkande ngal tampante si ngal heeɓo si ngal heɓike noon haray lanni ko ɗaɓɓa kon fof heɓike wata eɓɓidir gandal e hay pus si a okkama gandal hara a heeɓi ko ɓuuri mawnude kon fop tawi goɗɗum ngo ko ngal gandal nde deftere Allah tippini e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kon deftere nden ko nde gandal ko ngal gandal nelaɗo on okka o yeta lanni tawi to hay pus hande kadi walaqad ataynaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim la tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan min wala tahzan alayhim waghfir janahaka lil mu'minin min okkima suratul fatiha min okkima qur'an wata poɗu gite maɗa yi'a goɗɗum ngo hande kadi e cuɗariji adda a ɓuuri ɗum ɗo fof nde tawno martaba makko on towi ha hulɓini andi daraja goɗɗo towi haray ko hunde watta hulana wata o bewta o townin kinno dali waghfir janahaka lil mu'minin tippiti kabitanji maɗi wonande gonɗinɓe ɓen donc si tawi gandal ngal heɓike tentinima nan gandal dina kan haray ala ko ɓuuri ɗum ɗo e teddugal haray ala ko ta eɓɓidir gandal qur'ana gandal dina ngal Allah okkuma e jawle aduna ma ɗum laamu aduna hiɗa ɓuuri ɗum ɗa yawti ɗum ko waɗi noon ɗeɗo teddule tati ɗe Allah subhanahu wa ta'ala ɓuuri teddinirde tagore nden gandal ngal laamu ngu e jawdi ko gandal ngal ɓuuri par ce que jomiraɓe jawle on andi ɓenne miskimɓe ɓen no yiilana patron ɓe ɓen mukkal keɗon sika patron ɓe yiilatangal kamɓe kadi ɓe yiilay lamɓe ɓen ɓe yiilanta kamɓe kadi ɓe yiilanay lamɓe ɓe mukkal ɓe nerda ɓe yarana yanni e moƴƴo pew ɗon nayi ɓe otoje naɓay ɓe umra naɓay ɓe nguli maɓɓe ni umra e ɓiɓɓe maɓɓe faami huccu waɗay ɗum ko ɗon ɓe yiilatangal kamɓe kadi patron ɓe yiilay kamɓe kadi on faami keɗon sikka lamɓe ɓen kañum kadi yiilata lamɓe ɓen ko jannguɓe yiilanta jannguɓe way ɓe lamɓe ɓe yotton si wi ponson économie ji ɗin fuɗɗi ke jiiɓodirde ɗo ɓe ɗaɓɓitay ɗo expert ɓe en économie ɓe yiilay ngal ha piiji ɗin ordonné talto république o yaaru hoore nden suƴƴitoyo o yigoy hakkunde Alassane Ouattara kañum Félix Houphouët-Boigny wonno économie leydi ndi falano tallagol tawi mawɗo wirtoto ɓiɗɗo makko onno ɗon ɓe buyno ɗon kono tawno ko wawi mo sortude situation o ko Alassane Ouattara noddimo sa walla Allah mi wirtoto woni few joni mi watte premier ministre redressement an o économie tan mi wirto par ce que tawi neɓata tawi hay ko kawo militaire yoɓe ala annon ɓen ɗon si nafaki ko on tigi ɓe nafoto o wi kanko e nder 6 mois o wi e nder 6 mois mo wawi artude économie Côte d'Ivoire on kam wonɗo yeeso ɗon mawɗo wi ɗum no wawi wonɗo o inni condition acca min mi forma cabinet an o hara ukkitaki toon on sa e formi cabinet makko o waɗi o ɗo neɗɗo men Sidia Touré directeur de cabinet fam ɓe redressé économie on e nder 6 mois paye on artika droit ɗon sikka ɗon hari lamɗo jaati président de la république hari lakkere ƴarali ɗon sikka na yilugol ngal waɗi si ɗum arti ɗon ko ɗa so wi wondema wigol o laamata ko ɗon o wi non non sama kala noon wami donc lamɓe ɓe yiilay kamɓe kadi ko ɓe yiilanta ko jannguɓe yiilante jannguɗon tawi nayo yiilu ko yiilane o so tawi mo janngi koy so tawi mo janngi mo hooli ko janngi comme mo hooli gandal makko ngal donc ko lanɗo on tum waawi ko gandu on tum waawi wiigo lanɗo ɓorto ha laaɓa pos walɗa ɗo si lanɗo on nawni
na médecin jo ngarata ko médecin jo wi wona lanɗo jokkata hay so tawi hara mo wawno mo jonnude comprimé hara na o ɓorto somo faala ɓortude ɓortama ɓortamo ala poste ɗi bare ndun ha no faali lawol tawi sara hawre hunno hakkude maɓɓe mo faala ittude ɗon ñoƴƴere nuyna fof moƴƴa fofu lan ɗon ko cellal faala foofa ko ganda tuwayi ɗum président de la république o hawji o so ñeñini ha o tawi imamu ka julirde naari ko mandi ɗen si lanɗon ari jama o safino kono ɗon ko lanɗon safinoto imam o wiya safa fiitu yo hollu lanɗon kanko wonɗo enna sappo on fewali lanɗon dir ɓawo seeɗa diriya dimbamo ɗon ha kaw faala kanko e calendrier makko no hawji so jaggayni fati o ƴetti bagara naara allah tongi monsieur le président simo hunji e donc wa gandal ngal ala seydna aliya maaki allah sendi won hunɗi e sendore men o waɗani men geɓal ɓurgal mawnude e geɓe ɗen ko okki men gandal ngal ko ɗum ala joni noon ko ɗeɗo ɓuure mawnude hino e nder ɗum ɗo gandal ngal haray maggal ala e ɓurɗe gandal ngal ko ɓuure wakkilagol tampana gandal ngal heɓa ngal ko ɗa si gando goto yimo o wi man lam yatahammal zulla taallumi saatin aasha tula hayatihi jahila kala mo wakkilaki tippitanagol netano saabu janggol hay ko leere wotere bi mana o wuura e gurdam makko ɗam fota ko jahilta ko majjuɗo si tawi a ami tippitagol janga beru hitande wotere fami a amata haray windo katina maɗa ko a majjuɗo ha ñande mayɗa woɓɓe heɓɓa forcé situation minen min janggago e kono anni haɗe ɗon yoni enen men jangga tan ɓeyduɗon hay hunde enen men jangga kono meɗen hayli wa joni ko ɗum hayli on si ɗon jangginoɗa ɗon nokku gotum fo taway noon ɗon kono son jangga ma daari ɗon Sarlom daari ɗon Abidjan ɓeyni kadi fewno ɗo Angola no heɓade dogira toon kadi yara ɓeyni kadi fewno ɗo haɗa fewno ɗo ko Guinée équatorial dogira toon kadi yara ɓa janggala hayl togoyi si a janggali kadi kala ka fottuɗa e jannguɗo a yoɓay ɗon ko a janggano ko a yoɓay ɗum ha ñande mayɗa ma rondoɗa dongal ngal ma ɗum immoɗa jullere nden hetto ma ɗum dara ɗon seeɗa o sirtitani ɓay a janggali ha ñande mayɗa a yoɓay ko a jangali ko donc ɗum waɗi janngol ngol koko indispensable gandal ngal fijirtaki fi muɗum ɓura si yimowo on kadi o wi sa atlubul ilma o amut bi baldatin fa ida niltul ilma ishtu fi nnasi saida o en mi wakkiloto mi tampanagal gandal ha mi maaya e hoore lawol miɗo ɗaɓɓude ngal o wi ko wannoon simi heeɓi ngal mi wuura e hakkude yimɓe ɓen ta komi tedduɗo mi wuura e hakkude yimɓe daaɗi yimɓe ɓaleɓe tigui markuɓe e nder aduna o saabu gandal mabɓe wona Léopold Sédar Senghor membre de l' académie française jannuɗo Porto ha gasi inventé konnguɗi Porto par exemple négritude sifa ɗum piiji oui il a été panthéonisé oɗo honno Valéry Giscard d'Estaing ɓawo inni o panthéonisé to ɓen noon o hewtanani ɗum oni Senghor ɓalejo ɓen yi an Senghor on na o goregoy kako fimo ɓawdi onna ko honno guerrete min kadi mi panthéoni ɓenna winday an kadi winda livre ji ber ko windi o wakkili andi ɗaɓɓo gandal mawde to naata o windi kankadi o heeɓi ko faala donc hande Tidiane Thiam o financier jo économiste jo ivoirien jo ancien directeur du Crédit Lyonnais Suisse laami ɗum Porto Rediris ɓe falama yo Porto ka ɗum ɓe jeejimo yo démission million ji euro ɓe jeejirimo président Kagame ɓannimo takko muɗum mo hollude laawol ko no économie o yarirta ton na alluwal waɗi ɗum annabi Yusuf alayhi salam na ko lan ɗo wino utuni bihi astakhlisu li nafsi addanelam mo ɗo wonanammi personnel ɗo mo conseiller personnel ko ɓay mo janggi ga so tawno janggano heɓayno ɗum wonayno conseiller personnel donc awa sukaɓe yo janggo ɓe wakkilo ɓe jangga sukaɓe no yiɗi wigol minen gatta men jangga so jangga ha gayno heɓata golle walla a janggade a janggi ha gayno heɓal golle janggu kadi ñande heɓɗa gandal ngal wo golle ɗen ɗaɓɓitayma
donc haray ko ɗo wonɗen darnude weltanike jama on fof ɓe sutiɓe du monde entier hiwde ko ɓe salminiɓe kala kaɓe hikkori en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah subhanahu wa taala moƴƴoro en gandal o nafira en ngal aduna e lahara assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.